U današnjoj epizodi Oslobađanja razgovaramo o revoluciji u modi s početkom 20. veka sa Bojanom Popović, muzejskom savjetnicom u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Dobar dan, Bojana. Razgovaramo, kao što smo već najavili, o revoluciji u modi početkom 20. veka. Znamo da je kraj 19. i početak 20. veka doneo ozbiljne promene u načinu života i društvenih odnosa. Da li se to odrazilo i na modu, pre svega žensku? Kako da ne, moda je uvek ogledalo vremenu u kome živi. Međutim, sam kraj 19. i početak 20. veka su tek anticipirali ono što će se dogoditi posle Prvog svetskog rata, jer to je bio tako veliki i značajan događaj koji je mnogo toga promenio i zapravo u pravom smislu oslobodio, emancipovao, demokratizovao modu i zapravo smatra se da je vreme posle, da su 20. godine 20. veka zapravo ta velika prekretnica. Ali početkom 20. veka imamo velike anticipatore nove mode. Pre svega treba pomenuti čuvenog francuskog modnog kreatora Paula Poiret, koji je zapravo već oko 1906. pa sve do 1911. godine mnogo toga učinio da promeni tu siluetu, takozvanu S-siluetu koja je vladala da samo u kraju 19. i početkom 20. veka. Znači, kad govorimo o oslobađanju ženske mode početkom 20. veka, da li možemo da kažemo da je Poiret u stvari od, na primjer, 910. pre svega uneo revoluciju sa ukidanjem te S-linije koja je donela nevolju ženama zapravo? Jeste, da, Paul Poiret najzaslužniji, on koji je bio veoma ponosan na sebi, veoma ima visoko mišljenje o svojoj poziciji modnog kreatora, on je sebi laskao da je žena oslobodio korseta. Međutim, u istorijskom kontekstu to zaista nije tačno. On jeste stavio akcenat na druge delove ženskog tela, ali korset se tokom čitave međuratne epohe zapravo koristio. Ali tačno, Paul Poiret je anticipirao modu 20. veka, 20. godina 20. veka, koji su kasnije usavršili mladi, odnosno ne mnogo mlađi stvaravci nego što je on bio, ali jednog drugog duha, jednog drugog senzibiliteta. Znači, možemo slobodno da kažemo da je nakon Prvog svetskog rata, koji je inače doneo razne promene dramatične u Evropi, ali i u svetu, da li bi bilo pogrešno ako bi rekli da su mlade snage, mlade Vučice i Vukovi u stvari po prvi put preuzeli vodstvo u tome kako će nešto izgledati i oni su bili ti koji su, da kažemo, ocrtavali epohu koja će nastupiti? Jeste, apsolutno ste u pravu. Dakle, nova generacija kreatora francuskih, parijskih, treba naglasiti da je Pariz veliki centar već vekovima, a pogotovo između dva svetska rata, on je apsolutni kreator. I te mlade snage koje bi pomenjali, to su čuvena Coco Chanel, Gabriela Coco Chanel, Paul Patou, Jean, to su, njih dvoje su bili najvažniji. Ali treba isto reći da oni zapravo nisu bili mnogo mlađi od Paula Poireta, ali su samo kasnije počeli da se bave modom i njihov pristup je bio kud i kamo moderniji. Oni su zaista apsolutno živeli u skladu sa idealima i estetskim i svim drugim svog vremena i umetnošću. Kao što je Paul Poiret živeo pak u skladu sa umetnošću svog vremena, tako su i Coco Chanel i Jean Patou, oni su bili jako vezani za avantgarde pokreta umetnosti, za kubizam pre svega, i smatra se da je to zapravo uticalo na to da su oni žensku siluetu potpuno oslobodili, da su zapravo inspirišući se po jednostavnim formama, uglasnim formama kubizma, da su zapravo te ideje preneli i na modu i tako smo dobili tu dečačku siluetu koja je potpuno definisana 1923. godine, zahvaljujući najviše Gabrieli Chanel i Jeanu Patou. Kada govorimo o takvoj jednoj ozbiljnoj revoluciji u modi 20. godina u Parizu, da li se tako nešto oslikava i u Beogradu? Da li Beograd prati te ritmove? Kako da ne? Znači, čitav svet posle okončanja Prvog svetskog rata, kada je u pitanju mode i odrevanje i maniri i mnogo šta drugo, zapravo sve što je odlika jednog socijalnog života, sve su oči bili uprate u Pariz.
posebno u Kraljevini Srba, Hrvati, Slovenaca, koja je zaista kao nikada ranije u tako masovnom broju je imala prilike da se upozna sa francuskom kulturom i to se naravno prenosi posle rata i naravno taj ogroman uticaj parijske mode. Beograđanke su veoma rado i veoma brzo usvojila tu novu siluetu, dečačku liniju, jer tako, i Beograd je zaista imao vrhunske modne stvaraoce koji su bili, znači ne samo da su pratili francusku modu, nego su bili veoma i povezani baš sa kućom, recimo Jean Patou, znamo da je čuvena Rebeka Jakovića moda i koja je od simbola beogradske međuratne mode. Znamo da je ona tokom 20. godina imala licencu, da je naručivala modele, pogotovo od Jean Patou. Znači imali smo veoma bliske veze, tolike da se tih 20. godina Beograd nazivao i Petit Paris, Malim Parizom. To znači da postoje i oni koji su stvarali u Parizu, odlazili tamo, imali svoje ateljeje, i muški i ženski. Jeste, u pravu ste. Dakle, s jedne strane, Pariz zaista privlači mnoge stvaraoce i mnoge zanatlije da dođu u njega i tako treba pomenuti jedno od veoma značajnih imena beogradske međuratne mode, to je Katarina Mladenović, koja je, dakle, ovde u Beogradu stvorila svoj prepoznatljivi stil, toliko čak da je beogradska štampa nju nazivala stvaraocem beogradske mode. Međutim, pošto je Beograd bio mala sredina, ona nije mogla da se svoje potencijale razvije, onda odlazi u Pariz, tamo provodi 4 do 5 godine i sarađuje sa najznačajnijim modnim kućama francuskim toga vremena. Isto tako, na primjer, znamo da je gospodin koji se zvao Mirko Bruk, da je svoja prva iskustva stekao kod tog čuvenog Jeana Patoua, a onda radio u Beogradu. Međutim, osobu koju bismo mogli nazvati pionirom srpske autorske mode, to je zapravo bio primenjeni umetnik Dušan Janković. On je u Parizu imao i svoj modni atelje koji se zvao Colette, po imenu svoje supruge, francuskinje Colette, i on je veoma uspešno, ne znamo tačno kad je otvorio svoj umetnički modni atelje u Parizu, to je najverovatnije bilo 25. ili 26. godine i delovalo je sve do te strašne ekonomske krize koja je bila jako teška i u Francuskoj, kao i u drugim evropskim zemljama i koja je zapravo obeshrabrio, jednostavno više imao tu svoju prestižnu mušteriju, među kojima su bile i bogate Amerikanke koje su potpuno osvojile, kako bile su veoma značajni klijenti modnog Pariza. Mi danas u našem muzeju primenjene umetnosti imamo sačuvani jako veliki broj modnih skica, a i 10 do 20 izvedenih komada Dušana Jankovića i na osnovu toga sudimo da je on zaista bio jedna izuzetna autorska ličnost koja je potpuno poznavao sve modne tokove i pri tome je umeo da da nešto svoje lično osobeno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i nadam se da ćemo imati prilike da još malo neki drugi put porazgovaramo i o Dušanu Jankoviću i u modi u Beogradu početkom 20. veka. Hvala vama, s najvećim zadovoljstvom. Druga polovina 19. veka, tačnije od 70. godina, kada je započela druga industrijska revolucija, donela je nepovratne promene kako u načinu proizvodnje, poslovanja, trgovini, tako i u društvenim odnosima i životima. Pre svega su te promene uticale na promene u načinu života žena, u tome da one iz kuće polako izlaze u javne prostore, zapošljavaju se, dobijaju čak priliku da studiraju što u Beogradu, što u inostranstvu. Osim toga, počinju da se bave sportovima koji su do tada bili rezervisani isključivo za muškarce. Prvi svetski rat, nažalost, pored užasa koje je doneo je i mogućnost ženama da dokažu da mogu nešto što se do tada smatralo nezamislivim. Sve to je na određene načine moralo da utiče i na promene u načinima odevanja i uopšte u ženskoj modi. Koliko i kako je to uticalo na promene u ženskoj modi, razgovarali smo sa Bojanom Popović u Muzeju primenjene umetnosti, a možda najbolju ilustraciju za to imamo ako pročitamo izveštaj jednog pisara Beogradskoj policijskoj upravi iz 1889. godine. Muha, moj omiljeni kafe u Beogradu, i beogradski prvi robni magazin Viktora Azrija.
Beogradski pisac Danilo Čonkić napisao je sledeći izveštaj. Iz izveštaja dežurnog činovnika koji je dao u dežurnoj knjizi vidi se da u društvu pevačkom i muzičkom ima ade i ženski, od kojih su 2 ženskinje iz istog društva bile dekoltirane, to jest da su u nepotpunom modelu, tako da su im ruke i prsa gole, a haljine kratke do kolena, što je protivno postojećoj policijskoj naredbi od 25. aprila tekuće godine broj 4826. Izveštaj je napisan 5. oktobra 1889. godine. To je sasvim dobra ilustracija da se vidi koliko je u svega 30 godina nastala velika promena u ženskoj modi. Od toga da je haljina do kolena kratka i protivna policijskoj naredbi, do toga da se haljina do kolena golih ramena nosi svaki dan i sasvim je